Wagagu ni utheremete maturari ma wandi ya Makima gĩcigo kĩa ũmbunge Kiambere yetherero thĩinĩ wa kaunti ya Embu vuva mavitha a borithi na rũvonge rwa Tarda kuthithũkĩra na kwambĩrĩria kũmomorera ekari nyomba na biashara ciao. Ũũ nĩ kũrũmĩrĩra mũkana ũrĩa wavecanĩtwo nĩ rũvonge rwa Tarda mweri mũthiru wa kwatha ekari makĩria ma ngiri 8 arĩa marĩ mũgũnda rwa rũvonge rũrũ gũkorwo makĩerereka wamũri ũrĩa wavecanĩtwo nĩ igoti rĩnene rĩa Embu mũthiarĩ wa mwaka mũthiru. Sasa tukijanganya hii shamba na huku kwetu tutaenda wapi? Wazazi wetu tumezaliwa huku, tumekaa huku, tumesomea huku, tukamalizia masomo huku. Sasa tutaenda wapi? Hakuna mahali ya kukaa. Kuja hapa 1980 nilikuwa na watoto wa mbili. Sasa niambie kama mtoto huyu nimemsalia hapa ataenda wapi? Areta kuona ni ũritũ wa mũkana wao wa kũthamithia ekari aya, mavitha a Tarda nĩ momorire nyomba thoko ya Ndunguni na gũtiga amwe matarĩ na mekaro na amwe gũtara hathara ya indo ciao. Na nilikuwa ndani nikaona tinga inakuja na nyuma, nikatoka nikaona masikari wengi wamekuwa wameenda kabisa. Nikawaambia msinifanyie kitu, nimewacha mtoto kwa ndani. Wakaniambia haraka enda chukue mtoto na utoke. Sasa tumesikia uchungu kwa sababu kwanza hatujapewa notice ati tutapomolewa au tutafanyiwa namna gani. Hakuna mtu alikuja akatuambia hapa kuna maneno au tutapomolewa au tuondoke, kwa sababu tulikuwa tunakaa tunafikiria pengine ni huko kwa mto ndani. Sijaniaza mahali ya kwenda. Sina nyumba ingine. Waugo ekari aya nĩ marauga matiravetwo na ũteithio ya kũthama vamwe na gĩtũmi gĩa gũkora makĩthama kuona nĩo mavecanire mĩgũnda yao nĩguo ndemu cia maĩ ma vinya wa thitima ciakorwo na thengia gũkora matianarĩvwa. Atongoria a gĩcigo gĩkĩ nĩ makũmithĩtie ũmomori ũyũ na kuga rũvonge rwa Tarda nĩ rũragarara ivoto ciao gũkũ gũkĩrĩkanaga mĩvango ĩno nĩ ĩgũkorwo ĩgĩtwarithwo na mbere gwa kavinda ga kiumia kĩmwe. Kama kiongozi wa area hii na kama kiongozi aliyechaguliwa na watu wa Makema, hatutaogopa, hatutanyamaza, tutazidi kuongea ukweli na tutatafuta haki mpaka siku ambayo watu wetu watapata haki. Hatunjui ile serikali imeandikwa huku Makima inafanya nini. Afadhali kukaa bila hatuna serikali ili tukae na amani. Juu ile mambo tumeona leo, tungeambiwa tukiwa na muda tutoe vitu kwa nduka zetu. Maya nimo matigari ma biashara cia ekari ya thoko ya Ndunguni wondire ya Makima vuva mavitha a rũvonge rwa Tarda kumomora nyomba ciao makĩrigwo rũciro rũgakorwo atĩa. Inoro TV kuma kaunti ya Embu mbete kwa Peter Mungai.